Kwa muthuri uikaine ta Zakaria Odabu itura ria Mwamarita kaunti-ini ya Kisii kwaihurite maruru maria moimanite na mũriũ umwe wake uria wirikanite ni ahenanirie iguru ria aciari ake gukorwo makwite mweri muthiru. Lakini mwende kutafuta hiyo mtu ambaye alisema ati mimi nakufa. Hiyo mtu alitengeneza mkataba hiyo. Ni mkwe. Ndio tunataka tufuatilie tujue ya kwamba ametoa tambulisho ya mpapa ya mzee Zakaria Odabu na Teresa Oragite. Ndio maana tunataka tufuatilie kwa sababu huyu ndugu yangu Kayus wansema yeye ndiye alitengeneza. Kenfrey Odabu uria wikaraga gitaru gia Texas bururi wa Amerika erikanite gukungia aruna ake wara aria maikaraga bururi ucio akienda mbeca kuma kurio akiuga aciari ake ni makwite. Ni palio permit kwa sababu ni mmoja wa serikali. Lazima tujue haki itendeke mpaka kama ni koti tuingie koti, hayo mambo tuweze kuyasikia yako na namna gani. Kenfrey arutithitie nginyagia maratathi ma kuonania aciari ake ni makwite na riu marenda cifu uria wirikanite niwe wandikire marua ma kuonania ni akwite anyitwo na acokie ciuria hamwe na andu aria othe manyitite itemi maheni-ini maya. Nataka achue mwenye aliandika ayo makalazi na sisi watoto wake yote tujue ni nani aliandika makalazi, ni ya uongo ama ni ya hakika. Na ni kweli hatuchapata mwenye aliandika. Sisi hatuchapata mwenye aliandika hiyo makalazi. Tunaona makalazi lakini mwenye aliandika hatuchapata. Ige wa indo iria mũriũ wa mũthuri ũyũ onanirie niguo etikio aciari ake ni akuo ni gutuma mbica cia kaburi na cia rugano rwao. Wazazi wangu walinizaa na hakuna siku ndawashika hata mkono hata nini. Ila tu nataka haki itendeke, tujue ni nani hasa alikuja kuharibu mambo kwamba mzee amekufa na mama amekufa. Uhoro uyu waubukire thutha wa andu ana aria maikaranagia na Amerika gukana gukora aciari a mundurume ucio mari muoyo uria ukanite tiwe watabanirie giko giki kiria kirathi na mbere guthuthurio. Ngiribotera Inooro TV, jetagwo Wanjiku wa Kimani.